Buriya muri ubu buzima hari ikintu duca amazi kandi tukizi. Nimvuga ku ntebe ya plastike, ese hari andi makuru muyiziho? Intebe ya plastike aho wajya hose hari abapfuye, wajya muri salon de coiffure hari ahantu basezeranye, ari mu bukwe ndetse no mu nama, aho hose usanga intebe ya plastike ihari. Muri Uganda, za Tanzania, mu Bushinwa na hehe, aho uri kunyumvira hose simpitayeho. Ariko ikibazo cyo nuko intebe ya plastike kuyihabona. Ese impamvu ikundwa n'abantu bose urayizi? Umunsi wa mbere ikorwa waba uwuzi? Ese umuntu wayikoze bwa mbere uramuzi? Aho ikorerwaho urahazi? Ibi byose tugiye kureba muri iyi video, wowe gumana natwe ubundi tuguhereza ubusobanuro. Europe, okay, it's a very developed economy, but that does not mean that people should not buy a plastic chair. Why? Akenshi iyo umuntu afashe ifoto ushobora kuyireba ukamenya aho yayifatiye. Urugero nko ku mazi Gisenyi, iyo wafashe ifoto rwose umuntu arahareba agahita akubwira aho ariho. Ariko ndagira ngo witegereze neza iyi foto. Wakubaza iyi foto urimo kureba ngo yafotowe ryari cyangwa yafotorewe hehe, niki wasobanura? Biragoye. Impamvu nuko iyi ntebe iri buri hamwe hose, ahantu hariho hose byashoboka yuko yahafatirwa. Nkuko mubibona rero, izi ntebe nizo bita monoblock cyangwa se intebe zaciye amateka, ahantu hose turazibona. Iyo ugeze muri Uganda, ukagera Tanzania, South Africa, ukagera n'ahandi hose, usanga izi ntebe zihari zitwa monoblock. Ni intebe zitagira igiteranyirizo, intebe za plastike dusanga mu makwe, tukazisanga ahantu mu masaro de coiffure, ugasanga ku ba disque banners ndetse n'abantu bose batandukanye. Ndabizi ushobora kuba urimo kwibaza utasi iyi ntebe ikorwa bwa mbere yakozwe ryari, yakorewe hehe? Amateka agaragaza ko iyi ntebe itangira gukorwa yakozwe mu mwaka w'1946, bikorwa n'umunyabugeni wo muri Canada witwa DC Simpson. Simpson azikora bwa mbere, nta tekinoloji yari ihari yo gukora intebe nyinshi za plastike kandi zihendutse kandi zikabonekera icyarimwe ku bwinshi mu gihe gitoya. Mvuze ko uwazikoze nawe yazitekereje tekinoloji itaratera imbere, ntabwo naba mbeshye. Kubera ko tekinoloji itari iragatera imbere rero, intebe za Simpson zari zigizwe n'ibice bibiri bagenda bacomekeranya, ntabwo zari monoblock. Mu myaka ya za 60, abantu benshi bagize amatsiko yo gukora intebe za plastike. Twavuga nk'izitwa bofinga, murazireba kuri screen zanyu. Izi ntebe za bofinga zakozwe na Helmut Betsner. Muri icyo gihe hadutse nanone intebe zizwi nka universale zakozwe na Joe Colombo. Kubera ko zakozwe ku bwinshi, zaciye ibintu muri za 60, acuruza intebe zisaga miliyoni 14. Gusa nanone nyiri kuzikora yaravunikaga cyane kubera ko yakoraga igice kimwe ku kindi akabiteranya nyuma, kubera ko tekinoloji yari itaragatera imbere nanone. Nkuko mubibona rero, izi ntebe zigiye ziba mu mabara atandukanye. Hari intebe z'umuhondo, hari intebe z'umweru, tukagira iz'ubururu, amabara agenda atandukanye. Ariko icyambere nuko izi ntebe arizo bita monoblock. Ndahamya nashidikanya ko muri za 60 nta ntebe ya plastike yari irakagera mu Rwanda. Mu Rwanda ho intebe yari yaraciye ibintu, yari intebe yitwa gasonga bugari. Nimvuga gasonga bugari wumva intebe ikozwe mu giti kimwe gusa. Impamvu zamamaye nuko ibiti byabonekaga ahantu hose kandi bihendutse. Na n'ubu ziracyakoreshwa ahantu henshi mu Rwanda no mu bihugu byinshi byo muri Afrika. Nanone wakwibaza uti monoblock cyangwa se intebe ya plastike tubona ubu ngubu zivahe? Ninde watangiye kuzikora bwa mbere? Niki gituma zikoreshwa ahantu hose mu isi? Amazina yawe witwa nde? Banyita Emi. Witwa Emi. Nashaka kukubaza ikibazo kimwe. Iyi ntebe ya plastike kubera iki tuyibona ahantu hose? Intebe ya plastike se? Akenshi nuko usanga izi ntebe ubundi zikunze kugaragara ahantu hose bitewe n'inganda nyinshi zazo. Hari inganda nyinshi za plastike. Ese bundi izi ntebe zitangira gukorwa ku munota wa mbere zakorewe mu kihe gihugu? Ndakeka yaba ari nko mu Bushinwa pe. Yaba ari nko mu Bushinwa? None se urakeka umwaka zaba zarakorewemo ari uwuhe? Mwaka? Mu 1984. Mu mwaka w'1972, umugabo w'umufaransa witwa Henry Masonite yakoze intebe itagira uruteranyirizo twese tuzi, ayita fauteuil 300. Nivuga fauteuil 300 wumva intebe yaciye agahigo kugeza na n'ubu ushobora kuba uyicayeho. Henry Masonite
ubugeni bwe n'urukundo rwa plastique abikesha se wamubyaye. Bivugwa ko Henry Masonite yabanje gukorera intebe za mbere mu ruganda rwa se rwakoraga ibisokozo bya plastique kandi nabyo mwese murimo kubikoresha uyu munsi. Henry Masonite yitabye Imana ejo bundi mu mwaka wa 2005. Gusa uruganda rwe ruracyahari rwitwa Stamp, rukaba rubarizwa mu gace cyitwa Niyo gaherereye mu Bufaransa. Iyi ntebe yitwa fauteuil trouassa ushobora no kuba uyicayeho cyangwa se hashize amasaha make uyibonyeho, gusa ntabwo nanone monoblock waba uzi impamvu yaciye ibintu. Ese waba uzi impamvu iyi ntebe ya monoblock ikundwa n'abantu bose ku isi? Banza ukore subscribe nanjye nze nguhe ubusobanuro bwimbitse. Niba wayikoze ndagira ngo nkumenere ibanga. Impamvu rero nta yindi nuko iyi ntebe ihendutse ikaba igaragara neza, ikindi ikaba itaremereye, yigonderwa n'ubonetse wese. Iyi ntebe mubona rero kugira ngo itunganywe ni ibintu byoroshye. Abantu bajya kuyikora mu ruganda bafata amaplastike bakayashyushya ku bushyuhe bwa dogere Celsius 220, ubundi bakazishyira mu mashini ifite foroma y'intebe, noneho yamara gukonja intebe ikaba irabonetse. Impamvu rero iyi ntebe ikundwa n'abantu bose ukayisanga ahantu hose nuko igiciro cyayo gihendutse. Kugira ngo plastike iboneke biroroshye, ndetse no kugira ngo itunganywe n'ibintu byoroshye, no kugira ngo itunganywe mu gihe gitoya gishoboka kandi igere ku bantu benshi ni ibintu byoroshye cyane. Intebe imwe yitunganyijwe iba ifite agaciro k'amadolari hagati ya 3 na 3 n'igice, noneho yigiye ku isoko akenshi usanga ari amafaranga amadolari 10. Iyo mvuze mu madolari nuko ari cyo gipimo mpuzamahanga cy'amafaranga, kugira ngo n'uyireba ari mu Burayi, undi ari mu Bushinwa, undi ari muri Uganda, bose babashe kubyumva mu buryo buboroheye. Impamvu iyi ntebe bayita monoblock, ndagira ngo ni wumva ijambo monoblock wumva amagambo abiri, harimo mono na block. Mono ni ijambo rivuga rimwe, block ni igice kimwe. Muri make iyi ntebe ya monoblock nuko ikozwe ari igice kimwe gusa itagira ibice bitandukanye. Iyi ntebe kuba yoroshye gukorwa, ikaba igaragara neza kandi ikaba ihendutse, ibyikorwamo bikaba biboneka ahantu hose, nibyo bigira ikintu cy'igitangaza. Igiciro cy'iyi ntebe ku ruganda usanga ari amadolari 3, ku isoko ni nk'amadolari 10 muri rusange. Uyu munsi tuvugana izi ntebe zirimo design nyinshi zitandukanye. Izi ntebe zifite amabara atandukanye, murabona ko hano dufite iz'umuhondo, tukagira iz'ubururu. Hano hasi intebe umuntu wazikoze bagiye bazikora design zigiye zitandukanye. Bagiye bakora design bagahindura imigongo, bagahindura n'izindi nk'uko mugenda mubibona mu mashusho twagiye dufata kuva kare. Harimo izifite imigongo ihagaze, ariko icy'ingenzi ni intebe uburyo yabaye icyamamare nicyo turiho kuri uyu munsi. Ikintu gituma abantu benshi bayikunda ni uko igaragara kandi biroroshye kuyitondeka imwe ku yindi kugira ngo zibike neza. Kandi ikindi kintu utazi nuko imvura nta kiyitwara, amazi yayigwaho igumira intebe, ikindi ntihura n'umugesi. Niba iki cyegeranyo twakoze cyagutunguye, basi mbabarira ukore like kugira ngo kigere no ku bantu benshi batandukanye. Kanda like rwose pe. Iyi video ikurikiraho rero irimo ibitekerezo bigaragaza umugabo uhamye wa nyawe, wayikandaho ukayireba. Yambere, ciao, komeza utungurwe.